Hi, this is Never Olivia Aquaba. I had the latest and hot news in Qua enemy Bremo. And until so we subscribe here, Momodia say open subscribe to the channel. No, it's as I had the latest and hot news in Qua. And I'm a Bremo. The Obeyan say over click the subscribe button. Now, what berry notification. When it's a new video be uploaded with the first person I would say a video. I feel we are now one like video. Give us a thumbs up now feel. Shema ofoforo so na wonye bi hwe na wo hu ansema ekoso ewo Ghana memo ha no afi ye hwe ye ansema beto ye pono so eye kiti kabutela motaso da ye Paul adomochi eye ababa wo bi okofa na ne twempra hu sensem yi na wedi omame no ababontin ababekasa wo de ensema tuya awoche se Paul ne ba no hyase ye 2020 and woni she mpana sepi na ababa wo so owokro waware ma woni be ma na wo mamyensa ena sisi Paul ayaba sisi ababa wo eja nyukuno no sisi akwade no akonkon hono na mami chemu a eye Paul eba ababa wo life ma mami ko kan ho sempe baba na ne nkasa biom onene nkasa biom kra tse omo mami ni biom tse onne Paul na ewe ta so ne abe na no na eye mami ede ensemble do na route tse Ghana ha wane ba ye labadi beach wa na wone juwa na go wane ekose hotel wa na tse de wane yo na we na mami aba bonti abe do me Paul tse cases a we hwegu Paul adomochi so no enye asemketwa ententema ye mbuprin eye mami yiti ensema eye cavity la ne mami twetwe komo ensema mami ne dia tada yekuti ye ensema ekoso nti so what I say into Paul do your kwasi ampeni na me catch up Paul say me san gina ha catch up Paul biom say so fellas we gina wo platform so aka say woni ma me say wa enda da woni ni bibia ye me hu anim ne mom no eye yonko no Paul me say ye yonko kekede a fa no yonko ne mom say ye yonko na ye friendship na wutume ne dade a Paul me dia nto so ni ama techi ma abo a chirewa aguna so aduro kwa manso me di bawdwe nyaw na me kam wata say ende ya me ne wo kasei Paul se fin na ekọ se wotwe wo kwate tenten no ma wo di bedi me bani bi me fin na ekọ se wonnim na wo di wo ka me bani bi mu a nyame nhia kanam di anto ne ama so bawdwe nyaw wo se onim wo yere nim ma wo yere onim ma me se wa kwasi ampeni wo yere onim ma me se wa de me bufu se oye nya so sa wo mpra so wo mpramprafo so wo nchen yo kwasi ampeni obusuani obamambofo obeyifo Paul obeyifo wonan se akokohwere onam kubasi nduase. I have somebody I want us to talk to. Oye oba ne maame. And what I want us to do tonight, and I say, she is going to tell us about this whole thing. Enya me oba na Paul se onim ne da. Oya family member there and there no. Oba ne maame is going to be live right now on video to speak to us, to tell us that the Paul cano no cre and I say no cre. So me na me di tro and Paul di try. We will all know. The lady's mom. Let me try and see if I can get her on the screen. Thank you. Good evening, madam. Good evening, madam. Ultimenka. On the screen. Good evening, Kevin. Meto Nkapa. Thank you. Me pa chobe timi a shift o camera na kakra bi amana be chire kakra. Afede ye nyina ye hu anim. But I say. Meto Nka. Okay. Me pa chobe okay. Me pa chobe obetuma bo odin a kire ene nipa a wo ye. Me pa chobe Kevin, your friend me Madam Joyce. Your friend me Madam Joyce. Okay. Na hina okasa free CCI. Pacho me kase fi Hamburg, Germany. Hamburg. All right. Obetumi akire unipa buying sebio be sure so we show no. Obaya me show on the Paul videos. Any Paul video me boy in some Paul kind. Me pacho obetumi akire oba no say or relation obusuani unim no ana say unim no. Ekwan afa so nim no obetumi akire mu akire. Kevin, me da say anyway tiefo nyina girl ne ye me ba yetio kasa girl ne ye me ba me ye mo ba ye friend ma me say wa na brofu din de Claudia o say me ankasa me nsunu mo ba ene sa girl no
You are watching Na Juicy News on YouTube. me won wa Hot say news the all Paul time. Admochi gina You are ni watching Juicy studio News ho on ka say YouTube. Hot news all onim girl time. no na family friend. Ne family friend na ono hwan Kevin mumbisa Paul Admochi ma me say ne family friend no ono hwan oni me ba ma me say wa na Paul Admochi the ambassador me catch on say Jaya Trudy na emboa because me no mienu nyina anim say me ba ma me say wa eya wo girlfriend na wo dating in year 2020 na wone ma me say we kunu waya no wedding ni nua ye friend Nana Atta because ma me say we kunu de Francis Atta ni nua na oni ni fi one mother one father at the same time ne yonko pa ne me ba ma me say wa na oni ni date woni ni date as according to me ba ma me say wa say woni girl ni date 18 good years woni ni date 18 good years imponanka ono kra ma me say wa no dwen self instead the ansesam net no kana na e wo say wo ware no because of education some na dey to me express no ho wo nipem na ade nti na wugya na echi na wo wale but ni na echi no wan yi girl na ama na woni girl ni na etse so say ne brad be ware me be odi be fa ne nyankota wohu eni brinti no wutumi efi waku offense na nachi eye wa kuntan no ne yire no ono na wo pe no ena wo be fa no wo de be fa na ayi ama na wujai na because of me ba ma me say wa ka akire wo say na wo boyfriend inti wugina so na wudi jai na wo de be fa na ma me say wa whereby wo so nim say na ne brother ena ye ma me say wa ni kunu anya say enchen brother enchen yo one mother one father na chiriba direct even mesen is almost picture wedding pictures first what to ne bani din no ne ba no da na so ena etu ni mesen is a picture na mo me won wa say pictures here we show mom nyame na me say na mom kwase asema Paul kan ndra no ena ama me maba out because my board my send you akoma no ba Paul wonim bibi and then me pese me krama wo ti ase say me Joyce would name me say me ya maame say wa maame no wo beji me di say ni America na ye no kran Paul me de antoansuo ni ama say ma ye audio na abro say wo say maame say wa your family friend na wone ne ndada wone maame say wa your family friend wone ne ndada nya wo hwe no your family friend Paul say your family friend am padia wo ho totroto say audio no me friend ma wa gbetie na say your family friend ena wa koje ni kunu ni nua ba wa force ne nadan fo no ne twempa since 2020 I was started sa de no Paul me di antoansuo ni ama me di techi my your friend me di aguna akwaman nsuo Paul me di bowdua say wone me ba ma me say wada wo date no over since 2020 na wo be gina platform so abeka kire ye say or your family member Paul Labadi Beach Hotel na munko bisa say why na wo Labadi Beach Hotel a onim wo ne ma me say wa wana na wo Labadi Beach Hotel onim ma me say wa Paul wonim say wo ba jam wo to ko land na wo ko hia me na me hwe ne mba ne ma no wo ho abufu nti na me se me hwe ne mba ne biom no mbedi sa nkwase asem no ene na ye ma me fra o ka cho se ni me bani njan kwase asem na wudi no ena wo kokaka kire no ena me ba ne se sa asem na ma kan nti no ne me nkasa biom me mfa mo ho so far I'm concerned I'm a Joyce I'm concerned say ne kuman eye Nana Hirali Atta eye Francis Atta nunua ba ene Nana wone natna 18 good years anka wasa wana wanware no na sempo no wanware no pam na minim ma me se wana minim mihu Nana no no ete fefefe Nana beba
ba land ni nyina wo na wo ye bibia wo de ma no Nana used to come in landing in Germany wo ye bibia eye dan ye na wo gya no wo gya na wo befa ne bra ne yere no Paul wo ye wicked wo ye wudi ni Paul wo ye dirty wo ye bonsam wo ye evil Paul wo ye evil wo ye mamboyi ni wo ye senfie nya me be hia o Paul adom o kire me be se me busa kakra oba no owo enkwara sen Kevin wankwala 4 na embra one ne kunu ti no omo nkwara 9 ni nyina the problem ne say time on the Paul starting no kita 3 time on the Paul starting no kita nkwala 3 first born no na omo akiri ba ne ye twins okay enti on the Paul wo ne mu na oye na mekura mekwa Ghana na mekura me ne nyina na ye wo Ghana Into oba Germany na offer me say onyin se na say how na say waka chem say wunu kunu no mu gya inta den na wunyin se nti no onu ka chem say mama enye Francis so na me say okay ba no kranya me anim ni na me nim say ye Paul na say ye hwan but okay nti na me fu so obe kanipa kro na cha ba me na me ba na kanipa kro na nkyere me da Paul, I'm telling you honestly, say, Sakwala no kita ma me say one koye brates. You are watching GC News for pa hot news all time. I will jina media kakaka so abeka say, ma me say why your family friend. Nya me hia wo ka wo baby a wo bia. Me be say me busa o. Paul, starting ma me say one auntie ye no. Unhu na prekupa na say it take you time because now unim say na so ne Paul ho. Dey na tina wentumi anka ho asem. Nana frame me. Ama on Paul started, you know. Me na me nim so on Paul started. Na okay. Nana frame me. Na me ankasa no kranya me anim ni. No kra de e ba kope. Ma me se we kunu me mpenasem because o mu ade. Nti me mpenasem. Nti me one na na edi agro didindi na one me se okwa Ghana na na fie no da onti me fie o. E na omu me se omu tumi dwale bom bibia. Nim just say dear koso you know money medu baby kra no na no ne na me say why ba ko no mo ne ne nua no di ma me say we chi na ne kunu yin kasa because of ma me say wa because okoma na kuma say ade a ne nua ne de ye boy yen ne kunu ankasa so ye kwase ampani che say ma me say wa de ne bag si ho a na otutum sika dem na we yi etre bia ma me say wa be na dwe so okọ supermarket no we kodi gwawe o yi sika twa ka no obeduo na sika nda ne bag ni mu Enti Francis na kasa so ye kwase ampani. Enti malankasa no tama mama se waka se onware Francis biom na enye me ya because me kwa na mani age. But me wa na Hillary frame me. Say mama adia Claudia dia yam nam se why oden. O se say oni Paul wa ka me ho nsam a che Paul wa ka che Paul say me wo girl me wo boyfriend. Emma Paul enti Oka no kwanya me no mibufu me ya again no kra am so for nkwasa semfo no mu jimi sam na wo mo so no na me de me yi again no ti me yi again no kra ke kan kwasa sam che na me frɛ Paul na nkasa ma me se wa ba ha na ye frɛ Paul na Paul so mama me ne no ani bibia asaye sawati ase enti me de in between no na me wo se one Paul ye fine but na me feel say true na ananti na one ne ye fine. Not knowing say yes sir na mom on any date into time me who 100% on any date no cause that time na mam say we start your project bi near the identity so you ko disca or ko disca or brand ya me driver me me two form din na me say hey scan banana wedding Paul Pompiska and put Kevin ma me ka someone chow me your bad time why no nya ya nkompe se me ba no ekọ baby Ekonya sebe obi o wa bem no se sika mani dia hallelujah because me kra me nya me dibi sebe me kra me nya me dibi but kwanya e fa so odi share pon na e me tan because girl no to me nkasa na obi on kasa so no e very dangerous so what I say we kumai pa be ma wa your wedding nunua ba one na tira wa unim se wo kwade bi o kasa nka Paul wo se o ware nana ba na ntumi express no ho then na obehu se Paul ne oba no etwempena
yeah, Labadi Beach, Labadi Beach, me wa Ghana no, me Labadi Beach, we book it down, mommy, and dem, me go beach you. Me kasa chire no. Paul no ba no tutu kwan bi a wonim hu bi. Ana yes. Omo tu kwan pa na no kwa who say ne papa wa London. Into no okwa na wa kram say ne papa wa London or London. Yes, London omo chia wa London every time. Omo chia wa London every time. So what I say? Omo chia wa London every time. Na me that time na me nim so omo ya friends no kra no. Na sometimes Paul kra ba me to me e kra say o ba fa de we bra share me ba no famrem. But na me nim say a normal friend. Not to say not like that. Enti me hu sa de no na me started say me ba ne kasa. On fi me. And I me decided say okay, and if the case dia. Me hwe wo mba ne biom e ma wo ntu kwase akwan ya tesa na kwase asem na wudi no. Me kan ya no on fi me. Ena me friend Paul Dako. Ena me kan madwen kire Paul say hey, kwasi asem na wudi no. Na eye ne kuma. Na me sori ana we mekwa ye medwuma gi misika no. Your phone ye kakra ni hu. Na we bedi wechi. Na me lose misika. Oba de no say no de bra me na metna hwe wo mehwe ne mama wo bedi wo kwasi ampani wo wechi. So ata we bedi wo wechi. Eno na me kwa kan ya Paul kwasi ampani ya ne nan se e friend say otwe a o seche banchi ase me hu ene na funu se bofro ta to angwam kwasi ampani like that o friend me ba ne ka kire ne se me makeka ensem a kire no na owie ye na obeka kire me ba ne se me maye no right we are correct afi hu ye hu pa wa hu owie ye na okaka na me ba no so gi me beka kire me se ni amema ye ni nti no on me nkasa biom na wewu ehwa na okọ ofie ho okọ ni fie kia kita me no okọ sesa ni fie safuo nyina so ma me nsi ni fie biom because me kwa ni fie na me hu ade oye then if the case I me hwe ne mba ne mma ne biom na on ne Paul nkotwempla de a okofa ne papa nua aba e ma ne papa nua abehwe ne mba no na wetumi ne Paul atwempla Kevin na me fie sa agro na me ba ne di so ampala na me be yetumi on ne Paul arrange kwasi ampani Paul won nan say otwe onam duase na watumi ne na arrange ma within 2 weeks na ne papa nua no abesi krom ha ohwe nkwala no ma otumi ne Paul etukwan recently am te say omo wo Dubai be 2 weeks ago na me te say omo wo Dubai me ba ne de wa me ne ni contact but de omo ye wo Facebook na me de me hu me tini nyina me aga say me Facebook ati de o ye nyina me hu no ne Paul she Dubai. So what I say, into Paul do your kwasi ampani na me catch up Paul say me say gina ha catch up Paul biom say so far as we gina wo platform so aka say woni ma me say wa enda da woni ni bibia ye me hu anim ne no eye yonko no Paul me say ye yonko kekede a fa no yonko na mo say ye yonko na ye friendship na wutume ne daddy a Paul me dia ntoaso ni ama techi ma aboa chirewa aguna so aduro kwa manso me di bawdwe nyaw na me kam wata say ende ya me ne wo kasei Paul sefi na ekọ sa wotwe wo kwate tenten no ma wo di bedi me ba ne bi me fi na ekọ se wonnim na wo di wo ka me ba ne bi mu a nyame nhyew kanam de anto ne ama so bawdwe nyaw nti masem no wo be di ato se wonnim ma me se wa na eyayu nyame nhyew ka wo bia wo bia kwasi ampani no minim se wakoma ba enibra ba in 70 no de waka akosi no de na nka mpese mebusa won ne se nti se ma me se waware no egu ana se etumi gina ma me se wa no de boy ne nsa koma no ma me se wa de boy ne nsa koma no a oso power ni biem ma me se wa de boy ne nsa ko Ghana de koma na ebusuafo ma na ebusuafo no so je nsa no Emma yenim sa ware le guma boy no kura tufi ma me se wa fie ko ha ne dan but enne ya me nkohoi minim so wasane boy ne hihye because I am who say on obe posti on ne boy na ne but me minim say ye come over because ma me se wa ne nim se me mpe boy na asem enti no esan se maka Paul adoma kira asem enti no o che da ne boy na ko na me hu say wa ta ko fani ku but oboa ben hwe wenim no wenim I am my camera ne nko akire say wa ho oboa enti aware ne de o hwa egu
awale na egu na ngu so aye ja awale ne yentwempra sesi asa na awale na ye enti wo asem ebia obama na bafom kakra asem bia peso ka kire Paul de o kan on TV so a wo ye ma mesa wo ma me se de nsempa na peso kana etwato na yedi dia me pese me ka kire Paul adom akire se kasa okay kasa dia me pese me ka kire Paul adom akire ne se me nana me Joyce na me wo ma me se wa me ye ne ma me ofi mi nsunumu na e baaye Paul adom akire me se efin de kohwe na wa ne me ba na nda biom woni me ba ne da biom a anto enso ni amanyaw ena ne woni na de twom na nda so wudi nan no so no abo akire wa so adro kwa aman enso anto enso ni ama enyam woni ne da biom e benyam biom nyina me na me ka kire mo wo se oni mo yire ni mo ma wo yire oni ma me se wa kwasi ampani wo yire oni ma me se wa de me bufu se oye nya so sa wo mpra so wo mpra so wo nchen yo kwasi ampani obusuani obamambofo obeyufo Paul obeyufo wonan se akokohwere onam kubas induase ma yedase asemi bibie de edunu ye sure se besa atwa so na mepese obia ehu ma mesewa ene nsema Paul kan se no kroma na se no kroma ba ende nwumre no wa magana fo nyina ehu asem no nyina se emre bi se ye bese hia year 2020 no start date again ko na na frame Paul ankasa ne wodi nkomo we hu pen Paul oni me pa because na minim say ma me say wa yon ko keke because Hillary ni pa no me ma ye aduane kwa ma na abefa ko ni fie da oni me enti time my friend say the oni me ba ne ye no nkwasa say no omudi na me feel say onim nyansa wo fie nyansa nti obe calm down na oni me akasa na oni me ba no so akasa na je say omotwa bibia so na bibia twa but rider no ono mo me di nkwasi asa me me ba ne me ya aka bepeme ne what does say because when na you so oni njai no oni ne nam wo wi abaka say won ne ndada won ne ndade a wo ho so na won ne ndade am see me sama man to ani amansuo enyaw mon kwala ba de bichi nkwahwe say on ba hoda na what me friend ne papa bona man ne papa ka kire me say why papa enye we ye nya wanwa na ye friend say obi bra to me di ne ba ne papa asem o ka kire me no why papa ma me say wa papa na what is Paul yire ana na yira ka asem we say wate ma me say wa asem da na bibi enu momo de me ntumi nko ho because ho de me nshada nim de wo NTV bi asa okay and ma me da se pa nyame nshiraw na the right time no so yebesa atun safro me da se pa nyame nshiraw Kevin me see pictures na wanya no I don't know how onya pictures na mo me send no more more pictures I'll be sending me me see pictures in the wo ankasa wo de more I me send no more pa ejimefo asa no but I say eye maame sewa maame enende ye na kasa no with all due respect so wa be church asem mo bi ehu asem a Paul kan enra no girl ne maame na be kasa yes but say Paul so be ba bontina be kasa de ye show wa ha no atro de bia me ka kire Ghana for credibility very important and me I'll protect my credibility every time me nkasa keke me start as me ka kire Paul said it was an advice onjai mama nko say obi aware. But Paul Ebani show so this is just part one. There are other people who are willing to speak. Omo any threat. Paul a threatening omo. Say a year emprachi on your mochino. BBC Paul to me chase kind na omo so no I already say almost so ebe kasa. Obi kra catch say emrebi Paul actually two on so if we say na on no actually empena. Omunyina are ready and willing to speak. Ye be ni nyina kakra se na be Ghana fo nyina be hu the kind of people we deal with. Me betena no enye otan na me time Paul. Be too powerful. So what say obi ebusua jai. Na oba TV so ebedi matem. Enti I had no option than to clean my credibility, clean my platform for people to know say enye otan and I'm time Paul. Straight in though because Paul the pain akotunko for akumem. So obi won ba na se yaw e wona komem na oka asem se a wo ye bema na se wo di ne be chia so twon. That is why from the beginning from Monday na me catch up was Paul just advise yourself and stop this. Ubetima ko pen kwara be but oba wa ware on bema te and
the family is demanding for DNA tests. Omo third born oba. That means that oyire or Ghana no for the chiako. Sa Korano one day can come and claim everything that oyire is working for today. Do you know that? Mama say wa ba na na wono no. Your wife today will be sitting there one day. Mama say wa betumi awura wo fie ho. E declare say ejapade bi e wo bia na ne ba e wo mu chefa because one na wo. Does your wife know? No. Does she know? No. This is what I was talking about, Paul. I don't hate you. I was trying to help you. I was trying to protect you. I was trying to shield you. But you are so foolish to understand, wise men. You have allowed power and greed. You have stolen money. And now the nama bruchi to dying, say sika. Millions of euros. And they go, Laboni, Obi dying West season, I will renovate it. So you know, I know. I'll come and show you videos of that house. Why? You are 49. Why? What do you need? Nana, the other year, Nana, 18 years. One worry about you. And I shrum over worry. And if your Nana best friend, Akofano, Asakuguna warrior. You are a despicable being. I was protecting you, Paul. I was protecting you. Na me protect you. I was shielding you. But with Jimmy, mo MPP for the motor sewa ding no munim if we sewa broni abedu maame sewa. Ba mo se mo de mo sewa ye sika bibia da bia mo de be mo modi. You see today. Now you have a kid who is coming to distract your wife. So or no japade because maame sewa tomorrow can enter your home. Yo for wedding and some will be to a year Paul about Fano or Mammy and a day and some will go home our prince and be breed as I'm to me just a cases away from you Paul so and in the Baba in a as a nowadays some to go Nara and up to ya because to see so and I work and so we subscribe where Omodia say over subscribe to a channel now so like if you don't want share my mouth for so now we be now and some episode ever Ghana them. Also, betting actually what you're for some way now I will comment box me. In my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.